2006 या वर्सा मंदार सुर्लकार अपहरण आणि खून प्रकरणात दोषी थारिल्ल्यांक उच्च न्यायालयान लेखी निवेदन सादर करपाक आनीक मुजत दिल्या। या प्रकरणात दोषी रोहन पै धुंगट, शंकर तिवारी आणि रायन पिंटो हांका आपली लेखी बाजू मांडपा खातीर अतिरिक्त वेळ दिवपाचो निर्णय न्यायालयान घेतला। हे खातीर या प्रकरणाची सुनावणी फुडें धुकल्ल्या। आता या प्रकरणात फुडली सुनावणी 13 जुलयाक जातली। 2006 वर्सा पुराय गोंयांत खवदळ घातिल्ल्या मंदार सुर्लकार अपहरण आणि खून प्रकरणाक आता 20 वर्सां जाली। 14 ऑगस्ट 2006 वर्सा वास्कोच्या मंदार सुर्लकाराचे अपहरण जाल्ले। पैशा खातीर स्वताच्या इश्टाचे अपहरण करून ताच्या बापाय कडल्यान 50 लाख रुपया खंडणी घेवपाचो कट आरोपी रोहन पै धुंगट, नफियात शेख, शंकर तिवारी, जेविता रायन पिंटो आणि अल सलेता बेग हांणी रचिल्लो। ते उपरांत खंडणीची रक्कम मेळोंक नाशिल्ल्यान मंदाराचो खून करून हातपाय बांदून दवरिल्ल्या अवस्थेत आर्लकेरी वाठारात ताची कूड मेळिल्ली। या प्रकरणात तेन्नाचे पणजे पुलीस स्टेशनाचे पुलीस निरीक्षक महेश गांवकार हाणें खून प्रकरण नोंद करून आरोपींक अटक केली। या प्रकरणात बाल न्यायालयान 23 जून 2014 या दिसा मंदार सुर्लकार खून प्रकरणात रोहन पै धुंगड, शंकर तिवारी, नाफियात शेख आणि जेविता रायन पिंटो या 4 जाणांक आजीवन बंदखण आणि दंडाची ख्यास्त फरमायल्ली। दोषींनी फाटल्या कांय वर्सांत ख्यास्त कमी करपाक आणि वेळे पयली सुटका मेळची हे खातीर अर्ज केल्ले। 2022 उच्च न्यायालयान तांची याचिका भायर मारिल्ली, कारण तांच्यांनी 14 वर्सांची बंदखण पुराय करूंक नाशिल्ली। आता शिक्षा पुनरावलोकन मंडळान आरोपी रोहन पै धुंगड, शंकर तिवारी, नाफियात शेख आणि जेविता रायन पिंटो हांच्या सुटकेचो मार्ग मेकळो केलो, मात हाका बाल न्यायालयान विरोध केलो। चौथे फावट उच्च न्यायालयात शिक्षा पुनरावलोकन मंडळाच्या अहवालाचे कारण दीत आरोपींची सुटकेची मागणी केली। या प्रकरणात 3 जुलयाक सुनावणी जाल्ली, मात तेन्ना सुनावणी फुडें धुकल्ली। बिरेस्तारा या प्रकरणात उच्च न्यायालयात परतून सुनावणी जाली। या प्रकरणात दोषी थारिल्ल्यांक उच्च न्यायालयान लेखी निवेदन सादर करपाक आनीक मुजत दिल्या। या प्रकरणाची आता फुडली सुनावणी 13 जुलयाक जातली। On Thursday, when this petition came up for the hearing, it was mentioned from the side of the Deepak Suralkar that there is another petition which is being filed, which goes to the root of the issue, whereby the findings of the State Sentence Review Board recommending them for a premature release is also being taken for a consideration, and there is a challenge for all those things. So then ultimately Highcourt said, let us hear your petition also along with that particular petition. So these 3 petitions were being heard, and thereafter the petition filed by the Deepak Suralkar challenging the recommendation of recommending these 3 convict prisoners, that is Rohan, Ryan and Shankar Tiwari, was also being heard for 2 days, and thereafter today it was being kept for a further directions. So today also all 4 petitions are being finally heard, and the liberty is being given to all the counsels who is appearing for the respective parties to place on record their brief written synopsis and along with the supporting judgments, and now it is being kept on Monday at 4:30 for a further directions. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।